Hallo agus fáilte Gynneach, gynneonach. Y deachgan sa ha CBBC alapa y torst sŵr I lá taingalach. Agus leis y sienach a sgipan y neach gynneonach ydy fi cryniacha na neachgan is neonicha a Canada idir sonsa hana. Táflaat a chalam hasin ceart agus a glósid I dúirt go príomhscialach na huichinach a Canada bús mús. Cholis cha mús agal an idirach chrum is stewí mar a gcuine cuid ginga lí merach I burga autograf Rudolf éing. Leis y sienach ha sin idd tig y neist gyda creator ita ialiche a hans y mús agus na fé lochlanig a reid choltas ba bús iddo fús y ba da lá. Ik glósid ar chan na scialach ach gin huíh in noch agus a chéist a bhér fach go galig ann I san mús. Leis y sienach fa cynniw fôr ag sgipan y neach gynneonach agus rhan sin tá rawnsacha hwyr sin fach yn y lennis. Fiúh mór I golach, bó fór Canadianach agus mús. Mús. Cyu no co ie. Co hwysyn yn nôl rhan fein ymach ach Ellen ac yn hen. Syr y fyr ffwrsglwg eich iddo chwys. Ellen, hallo. Hallo? Hallo, adis hadis je woomses. Mi sjak had ik kuch ger ikke ben fachgolf galig son mus. Tachbulub, sjá díadach is dui. Sé a fachgolf galig son mus alone. A sé kerst long. Kujach a kielbocha echt. Wel, fin ak of shen, mus, lon. Asja of se sa studio. Saurichtje, sin go hanna neach gynneonach cuine tú go Jason ar sanníir chaníad fémas chaníad fiúr.